Yes, twongera tubaye ikaze mwese mudukurikiye aho muhereye hose. Uyu akaba ari umwanya tugiye kugaruka mu makuru abagezweho, by'umwihariko abagiye agaruka mu binyamakuru bigiye bitandukanye hano kuri iyi channel. Nk'ibisanzwe kuri iyi channel muri kumwe nanjye David mfatanyije na mugenzi wanjye Kamanzi Frank. Yes, amakuru yacu rero reka tuyatangirire hano aho batubwira ko u Rwanda rwagaragaje aho ruhagaze ku bitero bya Iran. Inkuru itangira ivuga ko u Rwanda rwagaragaje ko ibitero by'ubushotoranyi Iran ikomeje kugaba ku bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bikwiriye guhagarara. Ubusugire bw'ibihugu bukubahwa kandi abasivile n'ibikorwa remezo byabo bikabungwabungwa. Ni icyemezo u Rwanda rwatangaje kuwa 25 Werurwe mu mwaka wa 2026 i Geneve mu Busuwisi, ubwo akanama k'uburenganzira bwa muntu mu muryango w'abibumbye kaganiraga ku mwanzuro wo kwamagana ibikorwa by'ubushotoranyi byatangijwe na Iran ku bihugu birimo Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Arabia Saudite na Jordan. Iran irashinjwa gushotora ibi bihugu kuko kuwa 28 Gashyantare 2025 ubwo yatangiraga 2026 ubwo yatangiraga kugabwaho ibitero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanyije na Israel. Mu kwihimura nayo yatangiye kugaba ibitero kuri ibi bihugu. Yes, Iran yarashe kuri ibi bihugu ituranye nabyo mu burasirazuba bwo hagati ibishinja gukorana nabo mu burengerazuba bw'isi ndetse no gucumbikira ibigo bya gisirikare by'abanyamerika. Ni ibitero byibasiye ibikorwa remezo by'abasivile birimo amahoteli n'ibibuga by'indege. Iran kandi ishinjwa ubushotoranyi hashingiwe ku cyemezo yafashe cyo gufunga inzira ya Hormuz inyuzwamo 20% by'ibikomoka kuri peteroli bijya hirya no hino ku isi. Ni icyemezo gikomeje kugira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'isi. Ubwo hatorwaga uyu mwanzuro wo kwamagana ibikorwa bya Iran, u Rwanda rwagaragaje ko ruwushyigikiye. Umujyanama wa mbere muri ambasade y'u Rwanda mu Busuwisi no mu mashami ya Loni ari i Geneve, Edmond na Tubanambazi yagaragaje ko u Rwanda ruhangayikishijwe n'iyi ntambara ikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwo hagati. Rwakomeje rugira ruti u Rwanda ruhangayikishijwe n'uburyo ibintu bikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwo hagati. Twongeye gushimangira ko kurinda abasivile n'ibikorwa remezo bya gisivile ndetse no kubaha ubusugire bw'igihugu bwose ari inshingano z'ibanze hashingiwe ku mategeko mpuzamahanga. Yakomeje avuga ko hashingiwe kuri ibi u Rwanda rushyigikiye umwanzuro wo kwamagana ibikorwa by'ubushotoranyi bya Iran. Yes, ati hashingiwe kuri u Rwanda rushyigikiye umwanzuro wagejeje kuri aka kanama kukashimangira aya mahame y'ingenzi. Dushimangira ko ishyirwa mu bikorwa ryawo bikwiye kugira uruhare mu guhosha amakimbirane ndetse imbaraga zikomeje gushyirwa mu bijyanye n'agahenge no gushaka amahoro arambye bikwiye gushyirwa imbere n'impande zirebwa n'iki kibazo. Edmond Tubanambazi yavuze ko u Rwanda rushyigikiye ko imirwano ihagarara ndetse inzira zo mu nyanja zifashishwa mu bucuruzi zigafungurwa. Yakomeje agira ati u Rwanda rushyigikiye ko habaho guhagarika imirwano by'aka kanya, guhagarika ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse hagafatwa ingamba zihuse zigamije kurinda abaturage b'abasivile no kubungabunga ibikorwa remezo by'ingenzi, kwimakaza umutekano ku bikorwa remezo by'ubukungu n'inzira z'ingenzi zo mu mazi. Yagaragaje ko hakwiye gushyirwa imbaraga mu nzira za demokarasi mu gukemura iki kibazo. Yes, akaba rero ari uko byifashe
hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Yes, dukomereze hano muri iyi nkuru noneho. Kuri iyi nkuru aho batubwira ko Amerika yategetse Iran kwemera ibiganiro. Inkuru itangira ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yategetse Iran kwemera ibiganiro bitihise ikaraswa mu buryo bwo kuyisenya. Perezida Donald Trump yateguje Iran kwemera ingingo 15 kugira ngo irangize intambara zo mu burasirazuba bwo hagati. Inkuru itangira ivuga ko ushinzwe itangazamakuru rya Leta ya Washington, Caroline Levitt, yavuze ko Iran nitemera ko yatsinzwe intambara hari gahunda yo kuyisenya burundu. Ntabwo Iran ikozwe ibyo guhagarika intambara kuko yakomeje kugaba ibitero i Abu Dhabi byahitanye abantu 2. Israel nayo ikomeje imirwano. Kuwa kane tariki 26 Werurwe 2026, umusirikare wa Israel yaguye muri Libani aho bari kurwana na Hezbollah ifashwa na Iran. Guhera tariki 2 Werurwe 2026, Hezbollah yatangiye intambara yeruye muri Libani aho iri guhera amaraso y'umutegetsi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei. Ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga mu bihugu 7 bigize yateraniye i Paris bakaba bari kwiga ku ntambara iyo muri Iran, iyo muri Ukraine no muri Gaza. Ni inama zimara iminsi 2, ariko Marco Rubio, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, azayitabira ku munsi wa 2. Uwo muryango ugizwe na Amerika, Canada, Germany, Italy, Japan, France ndetse n'Ubwongereza. Yes, akaba rero uko byitwaye hano muri iki gihugu cya Amerika, ahibwira Iran iti mwebwe iyo ntambara muyihorere turebe ibyo twikorera. Yes, dukomeze hano aho batubwira ko kuri iyi nkuru aho batubwira ko Kinshasa lisansi iri kubona umugabo igasiba undi. Iyi nkuru itangira ivuga ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu murwa mukuru Kinshasa, lisansi iri kubona umugabo igasiba undi kuko sitasiyo hafi ya zose zafunze kubera ibura ry'ibikomoka kuri peteroli. Mu cyumweru gishize imirongo y'imodoka ziri kuri sitasiyo za lisansi yari miremire, ba nyirazo bategereje kubona lisansi ariko amaso agahera mu kirere. Iki kibazo cy'ibikomoka kuri peteroli bikomeje kubiyanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kiri guterwa n'intambara yo mu burasirazuba bwo hagati, kuko Iran yafunze umuyoboro wa Hormuz unyuzwamo hafi 20% by'ibikoreshwa mu isi yose. Nubwo bimeze gutyo, ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kugaragaza ko ibintu biri mu buryo. Benshi bagaragaza ko imvugo za Minisitiri w'Umutungo Kamere Atachiya Bandboro Mbogo zihakana iby'iki kibazo n'ukuri kw'ibigaragaza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu mujyi wa Kinshasa bihabanye. Yes, Actualité CD yanditse ko sitasiyo nyinshi ziri mu bice kuva muri kaminuza ya Kinshasa ugakomereza mu bice bya Lemba, Lumumba na Sendwe zose zafunze. Ikinyamakuru cyavuze ko muri ibyo bice byose cyasuye sitasiyo za lisansi 2 arizo ziri gukora, nabwo ukabona ziri gukora gake gake. Ni ikibazo kiri kugira ingaruka ku ngendo, kuko muri za gare abagenzi bari kuba ari benshi ariko ntibagerera aho bagiye igihe kuko lisansi yabuze. Ubu bari gukora ibinyabiziga bike.
abashoferi n'abandi bakora imirimo itandukanye bavuze ko bari kugera kuri sitasiyo nke ziri gukora bakahamara amasaha menshi bategereje. Ibi biri kudindiza imikorere yabo. Amakuru yizewe avuga ko ufite amafaranga menshi ari uri guhabwa esanse. Kabeya yavuze ko yishimiye kuba yabonye esanse nyuma y'igihe kinini yari amaze ategereje. Uyu mugabo mu burasirazuba bw'umujyi wa Kinshasa mu bice bya Cangu yavuze ko yabanje gutanga amafaranga ya Kongo ibihumbi 2,000 mbere yo kwemererwa kugura litiro 5. Yakomeje agira ati turababaye cyane, nta lisansi, turi kumara amasaha ku mirongo dushaka lisansi. Hejuru y'ibyo bari kubanza gukata amafaranga ibihumbi 2,000 kuri buri wese. Ntabwo nzi impamvu, niyo tubabajije impamvu batumerera nabi. Ubuyobozi bukwiriye kwita ku kintu. Undi mumotari yavuze ko yamaze amasaha 5 kuri sitasiyo ya lisansi, nawe akagaragaza ko atumva impamvu y'amafaranga yongera bari gucibwa. Yakomeje agira ati kujya kuri sitasiyo saa 12 ukahava saa 5 ni uguta umwanya. Turi guhura n'ibibazo noneho bikongeraho amafaranga y'inyongera bari kuduca. Tekereza umuntu uri gukura litiro 10 bari kumuca ibihumbi 10. Ibi bisobanurwa gute? Bamwe mu bamotari bahisemo kugendana amajerekani kugira ngo nibagira amahirwe bakabona sitasiyo iri gukora cyangwa umuntu uyicuruza ku giti cye babe bagura iyo gukoresha mu bihe biri imbere. Minisitiri Acia Badobora Mbogo yahakanye iby'iki kibazo cyo kubura kwa lisansi, avuga ko ari ibihuha, ko iyo bafite mu bubiko ihagije bikemure iki kibazo. Yes, akaba rero ari uku byifashe. Akaba ari naho rero dusoreje amakuru yacu, ariko nyamuneka wowe utarakanda subscribe wayikanda, wowe utarakanda like ukayikanda kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi agiye agezweho. Mwari kumwe nanjye David nk'ibisanzwe mfatanyije na mugenzi wanjye Kamanzi Frank. Mukomeze mugire byiza, turakunda mwese neza cyane.